Mopresidente Ramaphosa o re batlile lwana ya kgumamela ntweng ya tsosoloso ya ANC. I will not be intimidated, nor distracted, nor bullied into submission. Moetapele enwa wa ANC o entse tlhokomediso ho makomonisi ho lemoha batho ba unne molemo wa tshusumetso e bollotsana diqetong tsa mmuso le ho bobodu ka ha ba batla ho ketola mmuso. We should view the orchestrated acts of public violence and the destruction of July 2021. This was a deliberate but unsuccessful effort to foment a popular insurrection against the democratic state. Mopresidente wa ANC o re mokga o busang o tlalletswe ke naha ka ha ntwa ya ho tseka taolo ya mokga e ntse mpefala le ho feta. We will never succumb to the manipulation and disinformation, to the abuse of office, to the undermining of democratic institutions, or to the threat of violence or insurrections. Ha ne a rabela ntlheng baseholli ba hae ba reng a role marapo, Ramaphosa o di beile tjena. We will not submit and we will not relent, nor will we ever give in. Mopresidente Ramaphosa o tla tsetla puo sebokeng sa ANC sa KwaZulu-Natal mafelong a tlang a beke, mme puo eo ke yona e tla netefatsa tshusumetso le matla a wanang le ona ka hara mokga pele seboka sa naha se tla ba ka Tshitwe.